Uncle Sator. Apay, awanen plano yung ang mga sawa? Talaga ka di nga aglaklakay kayon abaro? Kuwa, awan mo iti panunot ko na itahalinay. Kun may sa lakaya kaun. Ubing kayo pa'y ititawan nyo a 55, Uncle. Mabalin pa'y. Makitan tao, balasang ka. Naimbang nga oras mo, manang. Benjo, si kamot gayam, ading ko. Sumra ka. Ay, agyaman ang manang ah. Naimbag man ta nakapasyar ka. Itang man pa'y. Nabayag ngamin adi ka imimay dito'y balay. Ay, adda nga min problema. Anya manen a problema day ta. Adda nga rot itartarayak a babae, iji lugar tayaw. Ipilit na tibagi na kanya. Kat jakmot ay ayatayin. Ipilit na kid din nga ikasar ko. Anya? Kayan ayat mo? Nailaw anak lang manang. Kung ngamin, nabartagak idi. Iso jak na puutan tinagdaton kan ko na. Ngam sineryoso na gayam. Kini, ikamat nakit din tibagi na. Unay kalakit din aya. Tila aramidom ngamin. Nabartagak nga rod idi manang. Jak amo tayong bagbagak. Kahit amangan no adda pa yun napasamak itinagbaetan niya. Adda nga ron, bunga lang ti arak day chay. Daitan, tibagbagakan ka. Sana gaputan na taer ka akit agbalin ka mutin adarasudos no may papan iti babae. Isudamat nga minti mangipakita iti motibo kanyak manang. Uray pay, di mo idagundawayan aading ko. Saan anasaya at tikas na? Uwan manang. Ay, kasaritam tong arudin ni bayaw. Tamakipag naadak pala dito balayo. Kababayin samat kan kwa na. Awan mutkit diti parikot iti asawa. Man nakaawat kan nasingpot day chay. Awan problema kan kwa na. Agyaman na karod manang. Si katay kabsat ni Linay, baraw. Ay, uwan tata. Uncle, kunam kanyak. Ta uncle nak ti asawa ti kabsat mo. Ha? Uwan na, uncle. Nataer ka, baraw. Anyat nagan mo. Benjo, tata. Ay, stay, uncle. Talaga apuliyo tinagugwapaw ken napipintas. Ha? Ay, nay, saan mo't, uncle? Ay, umay ka. Umay ka, baraw. Adda papananta. Ha? Sa dino, uncle? Intag happy-happy. Yam amok man dagiti beautician ko ken ka. Mapanta ije parlor. Ha? Ada parlor yung, uncle? Adda, hanggang man manuak ang mapan ijay. Dagiti la beautician ko ti adda ijay. Ladies, yam amok to ikabsat ti asawa ti kaanakak. Ni Benjo. Hello, naimbag nga orasyo. Hi, Pogi! Adan nobyam? Ha? Awan. Uy, wow! Chance! Oy, Carla. Ha? Saan nakaapagan ano ni Benjo niya? Ikamangkidi gumatang iti ara kapag sasangkwan tayo. Kaspang welcome tayo ka ni Benjo. Tamanipod ita. Katropa tayo ni Benjo. Kat, anya nga iti planong ita iti biyag mo, Benjo. Agaplaya ko mga agabrod manang. Ay katsi ka Addalataken ka day ta. Addara mata makwarta. Ibagam no kasapulam, ta nakasagana kami at tumulong iti asawak. Pagtitinulungan tayo ti magastos para iti panagabrod mo. Ay, thank you manang ah. Ngam adapay mo't kwartak nga ramatak. Adapay mo't nabati iti urnong ko manang. Apay, naumakan nga agtrabaho dito'y pagilian tayo. Wala nga rod manang. Manipod nag-resign na iti kumpanya nagtrabahwak. Kasla na po ka mo't tiganas ko ngaag-apply iti sa balay. Iso napanunot ko tiag-apply langan para abroad. Sige, makamu ka nga road. Ngamne, di ka unay makikuy-kuyog kini Uncle Sator. Ta-er-day jay nga ulit iti asawak. Sana bale, tanasingpot mo't ni Uncle Sator manang. Wen, nasingpet no nasingpet. Ngam amangan no isungsong nakadayjay nga agbarta. Di ka madanagan manang, tawan ti usem ko iti arak. Anya nga iti ayan tesem mo. Babae. Ah, di manang. Saan mo ta? Ulitak Benjo Saan aga po ta nataer ka kat tutupamot aminen nga agkursonada ken ka. Mga sawa kakit
ding. Taamangan numalakayan ka abaro. Kaya't ko pa'y tagpapas nga agbaro, manang. Talaga saan na nagawid ni Bayaw Naganasan nan santiag na dito yung lugar tayaw. Ay na, kasano aya kat adda itartarayan na babae ijay lugar may Emilio lakay. Nataer namin ni Bayaw. Sana nakaskas daaw. No ado dagiti agkursunada kang kuana. Mga sawa ko mga minang tapno agtalnan. Anya mabalin mo nga no di na pa'y kaya mo iti mga asawa. Kamaysa ka kaya nan sapay taga brown. Sapay la ko mga rod tama pag-asatan nga agabroad. Benjo, kursunada na ka ni Carla. Anya? Agam, imbaga nga dan GF mau. Anya? Ni, apay nga akas na timbaga manggal. Katawan pa'y mo't nobya. Di mo't at pinanawam a GF mo iji lugar yaw. Jack type day jay. Isu lang ti akin, type kanya kangkal. Benjo, kasla nagalas adenggen ti awag mo kanya nga angkel. Kasla barkada ta ngem angkel ti awag mo kanyak. Ha? Apay no manong laangen ti awag mo kanyak. Uray ta saan ta mata talaga nga agangkel. Ha? Adakan ka day ta, manong. Ay kastaman, mayat. Awan, manong ko nablatan kanyak, Benjo. May mayat adenggen. Alan amang sator. Tulungan nakmo to na ni Benjo. Crush ko talaga. Ayag tal na ka man, Carla. Saan na ka nga rod apagan ano day jay? Adan GF na. Nupod na nga dan GF na. Ayan na nga rod. Awan mo makita ka kakuy-kuyog. Wano kakibkibin na. At da iji lugar da. Iso alipata mo, day tarik nam ka ni Benjo, Litag, saan nakaapagan ano day jay? Ta saanan anawaya? O anya, kumusta ti applyan para abroad, ading ko? Ay, awan pa'y mga rod ti update agency, mi manang. Alanganan samatan. Anya, kat, agaplay ka laangan ay kisabali at trabahom dito pagilyan tayo. Uray tadamot na ilupas mo. Wunto, manang. Awan pa'y ganas kung agtrabaho ita. Gundawayam kit din ti agaplay iti trabaho, takaub-ubi nga ang Benjo. Kaanon tong agaplay ka? Inton overage kan? Sayang ti inturpos mo, no di mo may apply, ading ko. No kayat mo, si Kanti mangimanihar iti parlor ko, Benjo. Tauray saan kan ngagtrabaho. Ha? Saan ko alin niya ti parlor, manong? Agtugaw ka lang met iti ayan ti kaha. Si kati para awat iti bayad dagiti customer. Anya? Di ka matanagan, tapag guduan ta ti birok ti parlor ko. Medyo dakkel ti kita ti parlor ko kunamsa. Manong. Madamag ko man lang. Apay a parlor ti pinili man negosyo. Isumot nga rod ti adda, di ison. Saan na bale, tadakkel ti kita ti parlor ko. Isu nga rod apabanjing-banjing nga klaangen. Taura jak agtrabaho, at dalat na pangalak iti kwarta. Sa bagay matkit di, Sige nga rod. Panunutag tinay bagayo, manong. Nagtaarmod tan ti simublat a cashier mi diti parlor. Ay, sika talaga, Carla. Rugyan nakmanan. Agpay sumat. Sayang nga ron, tadamot ka nun nobyam. Ha? Angam okay lang. Sana bale, agsina kayong tumot lang. Anya? Uy, managraba ka talaga. Ay na, irwa mo tibagin kanya. Ang paribanak man. Ha? Ay, mabit lang ha. Asikas wag ti kasangsang pata customer. Nagpintas mo tanday dya, babae. Ay, urayak na umayag bayad. Tadamagak man ti cellphone number na. Agyaman na tapinatgam ti awis ko, Lerma. Awan anyaman na. Saan ako nagpalpalikaw, ha? Ibaga kong tipod no riknak. I love you. Ha? Kadagiti amin anam-am mo ka, babae. Sikati nagpaiduma ti kinapintas na, Lerma. Sikati nakariknak ininapod nung ayat. Di ka madanagan. Saan ka nga apuraan na mga klon kanyak? Sapay ko ma, tadanamnamakan ka.
Aklunak, adamot rignakken ka. Ay ayatan kamot, Benjo. Ah, agpaiso? Uy, agyaman nak ha. Pinaragsak nak itikas taunay. Sapay ko mata di naktulukuan, Benjo. Santo Apolos, ket kas pamanagnak ko iti kinapudnokan ka. Ikalaysa ka. Ha? Uwan lirma, kayat kan nga ikalaysa. Itaman pa'y nga da sineryosom a babae, Benjo. No kunam nga ikasarmon. Ay ayatak ni lirma manang. Iso na lang ta. Taan niya. Agkurang tigas tusak. Diyak ngamin kahit nga itantan ti kasarmi na mabalin. Ala, no anyaman ti pagkurangam, siyak ti mang puno, ading ko. Tumulong kami. Ay, agyaman ak unay manang. Benjo, gimatang iti baro at jacket kan pantalon ko. Iso nga yung katangan kamat. Agpaada ta iti jacket kan pantalon. Ha? Ala, nakababain manong. Adaman ginatang mo arilok, idi na panalawas. Tapno agpaada ta iti gamit. Agpaada ta iti sapatos, relo, jacket, kalugong, pantalon, kan aminen. Ha? Agyaman ak karot ha? Nagsingpet ka kanyak. Wan, talaga akasta no napatag ti tao kan ka. Ha? Ay wan, da ito'y gayam ti kita ti parlor ita. So nga gudwa tamanan, Benjo. Ala, si Kanti manggudwa. Anya ngay mang sator, naibagamon ka ni Benjo a crush ko. Ay, agtal na ka man mat, Carla. Ikatan ka dito'y parlor, makita. Ha? Apay, napanan ni Benjo. Rimwarmat. Sino ti kadwana? Dahil manan alerma? Katuan nag-date daman siguro na. Bulakbol mat dahil Benjo. Wan nga rod, kanayon dangag ko yung iti dya babae. Makapasuro nakit kitaan. Mabaybayan nan ti trabaho na dito'y parlor. Ununaan nan ti panagbulbulakbol na. Masurunak manan no kastoy laeng. Agsarita taman, Benjo. Ha? Pastraken nak dito silid mo. Tada kayat ko apun ken ka. Puno ka di, tinaambuak. Naamwang man niya, manong. Puno ka di nga agkasarkan iti mabiit. Kwa, plano mi pa ilang, manong. Saan pa yan natulag ti kasarmi? No kasta, talaga nga agayan ayat kayo ni Tidayja Alerma. Ha? Uwan manong sator. Hawan babain mo! Manangalilaw ka! Ha? Diyak ipalubos ang maagaw dakati sa balikan niya! Anyat kahit mo asawan, mang sator. Inlimod ko tirik na kan ka. Inayat ka ni tigas taunay, Benjo. I love you. Ha? Please, love me to, Benjo. Ikarik, ipaay ko amin na kasapulam. Basta siyak lang ti agtagikwagan ka. Mang sator. Ipatay ko, numapukaw ka iti biyag ko. Please, don't leave me, Benjo. Pangaasim. Agawid ako ni lugar tayo, mana. Adakan ka, aading ko. Desisyon mo day Di ta. na pumanaw, Benjo. No pumanaw ka, sumurutakan ka. Panawan naklatan, nagaslawan ang yaman na. Awan karba nga mamang lapod kanyak, iti kayat kong aramidan, mang sator. Ay sus, anya nga awan. Dakkel ti karbangak, taada na kinaawatan ta. Ha? Uncle, anyat ibagbagayon. Ada na kinaawatan mi dito kapsat mo, Lenny. Ket iso ti papapanan ti birok ti parlor ko. Sana po nun ta. Agparparbuy ti sarita da ito ataw man ha. Ay agtana ka, padasan ti pumanaw ta talaga nga surutan ka kunak nga rod. Kukwa ka laeng, Benjo. Naawatam. Uncle, Nabayagan nga mo, abading ni ulit agaw. Kaya lang bagbagagan ka, ha? Tasa ang mga rodamadlaw. ay, jakla impagarup akas iti kinatao ni Uncle. Katidakas, ibagbaga na nga adda nagkinaawatan da iti kapsat ko. Ngam ko namat ni Benjo, adi na inaram apulos. Bayan tapalot po tagtuman na naimbag ti ulit agaw. Ang Kyle,
Agkasaran iti mabi ni Benjaw. Lipatin niyo kuman. Ay, saan nakaskari na timang lipat, Emilio? Insakripisyo kaya parlor ko para kan kuana. Naggudguduan mi ti biro kaya parlor ko. Noan niya ti gatangag agamit ko, gatangag mo't para kan kuana. Noan niya ti adda kanyak, adamat kan kuana. Noan niya ti kanag, kanan namat. Kuna naman ngawan nagkinawatan niyo. Ay, kalpasan ti amin. Kas jay ti bagana. Ouch, ang sakit. Kaiba kayo, mantig pa isaw. Apay, nagaram ka na kayaw. Ay, saan mo't kitdi? Ngem, emyo kami. Tanadlaw ko, kanag ititig-tignay na, nga damat pa naggusto na kanya. Babain lamang ibaga itipod no arik nana. Ang kang bidot yata, piyaw. Kinodanubya na. Ay, inmun unaak ngam Genobia na kaanakan. Lipatan niyo kay ni Benjaw. Ay, diya ka ba ilan kaanakan? Nagsakit ti barugong ko. Ay, ouch. Kastoy ati cellphone, nagmayat. Day, nangalam di ta cellphone mo suling. Kabarbaron sa. Ay saan? Inted ni Roda. Naumaan na a cellphone day taoy. Gimatang gamin iti baro a cellphone na. Ay, wan. Mabigbig ko na ita cellphone na. Ang hindi mo sama mo nga aramatain. Igmaw ta siya ti mangusar. Naglaing kan. Inted nga rod ni Roda kanya kalaang manaan. Narigat nga operitan da ita touchscreen. Marigatan ka. Ang mga no abutam ti 5 abulan sa amon tumasuro ang mga ramat iti da ita cellphone. Naimbag kanyak atapas lernerak. Si kangay islo lerner ka. Ay na, amo ko na. Naglaka. Insuro na kun ni Roda. 10 minutos lang nga insuro nak amo kon. Mala, panawan nak dito yung tag-selfie ak mampay. Anyan. Dua ta mga rong picture. Na. Padasan taman ti kamera na day ta cellphone. Ay, kuwa na. Day talaga, yam. Pagbigyan ka, Sige, mabitlaan, iset ko ti front camera na. Aday ta. Agbilang ak, 1, 2, Ay, ups. Aguri ka. Pag din nagkatintamit, adagiti rupa ta. madula amin, mga style mo, mat. Alaki din. Sige. Talmagamaw na. Aday ta. Kinaman. Wow! Nagguwapo ka talaga, bakit? Ulbod day to a kamera. Na. Di na ibaga tagpaiso. Iso di mo patpatsin. Ha? Balingbing day to a kamera. Tagwapo ko na nga oray sa amag. Ha? Inyaramidan kayon iti Facebook account yo, nanang. Ay, makapisbukak nga rodan. Katuan mabiit lang ta isuro kayo, no kasano ti pamayan nyo. Isuro na mamangag Facebook, Dudot. Umapalaki ni nanang yaw. Ha? Dahito tinalawat ti screen na cellphone. Isuro na mangag Facebook di tayo. Ay, kwa. Yaramidan kayo pa iti account nyo atatang sa kaisuraw. Ay, baron sa mo ta cellphone nyaw. Wan, hulhulugak iti binulan. Gasta? Nay, napintas mait. Wala. Ay sige nga rin na. Darasam tayo isuro na kaon. Ay, kwa. Mabalin ngayon itong bigatin tatang. Ada kumapay papanak ita. Kalaman langin, sanay. Kababait mait. Mataktak kagapo kanyak. Ruda! Ayan mo, nakaw. Umay ka. Tasikaman ti mangisuro kanya kaon. Talaga asadot na itang asawam. Uray sinamon, no kwa. Ay, awanan. Sa bali man ti Jardan. Agkakanat man ti bagbagadan ni anak da. Kahit naisuro mo ilan ni tatang, bakit? Wan, Dodot. Kaya nakasuro mo Medyo lang. Takasano, malipatan namot dagiti isuro, no kwa. Kurang ti may nga aldaw apanang isurom kang kwa na Dahil ta makatawain, mabalin siguro.
Makasuron taon. Nalabas ka mo't lakay. Kasla nagtabad mo't launa yun ni tatang iti panagkitam. Nalaing mo't yama ka. Nga uray kaskasano. Kawan mo bakit? Nalaing mata talaga ni tatang. Iso na lang. Tanong may papanan iti computer. Medyo marigatan nga isuro. No ngay kayat ko tiagipos iti picture, Roda. Papana ngay ditoy. Daytoy ti talmagan nyo tatang. Ay, Sakay tumapan ditoy. Talpasan na. ay, nagriga, mate. Malipatak. Isurat ko laangan. Tapno saan nyo amalipatan, tatang? Ay, sanay. Minton mabinsan tulaangay. Makasuro kay tumailaan. Ay, Roda, agawid ka. Antayin kay lutuan di asawa, tanay aldawan. Diyak pa'y naisuro ni tatang, nanang. Ay, saanon? Sana balit amok mo tintag Facebook. Dua kaminton iti account ko. Agawit ka na nakaw. Doon na yan tinataktak nga oras ta. Ay, jak o day kabisado agarawan ti baro asilpong kaw. So asanay, inton maminsanay. Maki-Facebook ka langan kinina ng mau. Sige nga, Rod, tanay, panagluluto manan. Agawidak nga, Rodan. Ala, Rufo lakay. Kachat ko tay bakit abalasa nga ka anak kakidya abroad. Anya, kanya ibagbaga na ngay. Agawid ka nun diti Pilipinas. Umayto ka magpasyar diti balay. Anya, ay sus, sigurado man tayo pasalubong tanah. Wag nga road. ay, bakit? Ibagam ta di nalilipatan tayo relok, kwintas, ken sing-sing ko ang inginain Ay na, sana na masapol nga ibagak day tatamunan. Sigurado daytan. Sigud mo't nga day itadnan no kasi nga bakasyon. Sa bagay, ay kano nga rod nga gawid ngay. Inton umay alawas ka noon. Ang mga no dito'y balay ti pagdiritswan na. Ay, bakit? Ag picture taman. Tay pakitam iji ka anakam. Isend mo. Ay agbidyo talaangan May mayat. Tapno mangag na ti busis ta. Agbidyo kulta kumangam nalipatak mo imbagan ni Roda pamayan. Isong agbidyo talaangan sa kunto isend iti ka anakak. Ay mabalin aya. Kuna, mabitla nga. Anday ta, agsaukan. Ay, apay nakaunay. Kuwan, magsautan. Ay, Linda, kumusta kan ngay kaanakan? Ay, kumusta kan, Linda? Pat-pat gan mi akaanakan. Ay, kunan ni Antim Asulang, nga agawid ka ka nagayamain. Tay relok, nadadailin tayo mo idi arilak. Kita ti ima ka na awan rilo na Kanakan, tay bagko awan. Kain tayo silpon ko gayam kanakan. Adda silpon ko nga muhulugan. No, addan tayo itid mau. Mabalin ko nga isublay, tinagutangak na jay. Tay na imas at tsukulit kanakan. Ay, tay pa'y gayam sapatos kaw. Kan lugan pa ko ba? Nagidimatan. Nalipatak. Lobat gayam itayon. Nagidimatan. Ay, imbag no nakasibday jay. Diyak mo Ang amno awan di ulikan ta. Yes! Hey! Amo konsuleng. Nakasuro akon. Amo kon ti agapload itiladawan. Aw! Imbag man ta nakasuro ka mulaan. Nagload ka aya. Ay, Wayne! Nagmalmalam akinal kalikot ko itay. Tawa mengarod bar aramed. Amo kaon! Ay, kumayat Kita dita silpon mau. Ado dagiti impos kaw. Aglek kamay. Tanay, awan pa'y mo naglek nga oray may siya. Kay, tawampay mo ngamin friend mo iti Facebook. Prin nga. Kay, dagitay makakita iti anyaman nga ipos mo Ay, kasta. Kasanaw ti maadaan iti prin. Kaag friend request ka Kasanaw. Ay, isuro naman. Nanda cellphone mo, tasyak ti mang kalikaw. Ay, i-request mo man ni kumparik Asimyon. Sigay. Sino pa'y? Ay, ni Roda,
ni Dudot. Kain aminan akong parik. Kain kumpare ta. Kain aywan. Ni pa'y gayam kumari Maxima. Ha? Ah, Apay mo tanay raman ni Maxima? Adaya cellphone na kawamot. Kan may sadi na mo tag Facebook. Nagadwa malagip mo dayjay pay ma Maxima. apay takas la kaguram ni Maxima ke nagsingpit ka data. Kumari ta pa'y. Wana, tamadlaw nga crush kan ka. Ha? Kay kayat mo mat. Ay, nisuling mate. Ay, naapaw ta nakalagip man to'y asawa ko na ako na. Kita mo na ito ipupos ni tatang. Bakit? Ala, anya dagitan nga ipupos da. Ang bago kong brief. Regalo ni Mrs. Ala ni tatang. Pati baro a brief, ipos na. Agdadamo nga ni tatang. Agagatal ti iman ang ag-Facebook. No kasjay nga agdadamaw. Una, ngam apay apati brief kat ipupos na. Sana balit a barbarumat. Ti maday, no tayo na usaran a brief ti ipos na ay sos. Kababay din tayo jay. Bakit? Hay! Thank you kadakan. Hindi ka pala nagbalew. Managregalo ka lata. Ay na, pakaragsakak tiag ito iti regalo, uncle. Auntie, day talangin tayan ti ragsak ko. Tabagik mutlangin ti pampanunutek. Awan asawa ka nanak ko. Ay kat, amo nga rodananang kantatang mau. Dito'y balay tinagdiritswam kanakan. Winante, inyawag ko kadakwadan sakba nagfly ta. Ay ka, nasayat nga rodano kasta. Kukwayo amin ng dagitin sangpet ko, auntie, uncle. Di mo itid amin kada kami, ah. Tapos damay isang mo kada nanang kantatang mau. Adan Imo nanti package ko para kadakwada, uncle. Kasta. Ay, wow! Maya nga rin, Ay, thank you, man and wine. Angam ne, jak makapagbayag dito'y balayo atan eh. Talo alawas lang tinaita na bakasyon ko. Iso nga gawid akton, ije balayin ton bigat. Maday ta. Nay, Rufaw, anya nagita picturam. Ay, dagito man in-intadya ka anakanta. Ninginan arilaw. Sing-sing. Quintas. Sapataos. Kenda dumapay. Na, apay picturam dagita. Kipos ko ay ti Facebook. Anya? Ay, picturak mambangaron tayo napinta sa bagkaw. Kanda giti alahas ko nga intad ni Linda. Si kalaang aya. Agi pusak mat, Ang mga regalo ng aking pamangkin. Ay, anyan da tatang kananang. Pati dagiti na itad nga alas kadakwada kat ipupos da. Sapay madlaw ang inginaan da gito eh. Dudot lakay, mangantan, nakaluto ako. Bakit? Nakita mo dagiti impos ni tatang? Nagpipintas dagiti rilaw kan sing-sing. Kita man eh. Kan uray ti sapatos. Nagpintas. At dapay bag. Badbadaw. Jacket. Kanda dumapay. Isut impupos danay. Ni, aywan. Ay na, talaga nakasuron ni tatang nga agipos. Wala ngam amin mo laki din kat ipos dan. Kat, bayam ta-proud da nga rodmat. Umapal kan sama ngamin. Saan? Ang Ala, inta ka mga nun. Saan adagi tapos ni tatang ti pakariribukam? Nakaluto ka ang suleng. Ay, saan pa'y? Amo matama kumikumak. Agdamag ka pa'y laang. Ay, agluto kang taldawain. Mabisina ka. Gusto pa man na day tapisbaw. Aguray ka akin eh. Jak pa'y la naka-upload. Agpariga mo ti signal. Ay, agpaada ta. Sa payada ng kurso na da iti impos ko arilaw. Kaya't nagatangain bakit? Impalaran ko ngayon baga 50,000 pesos ti presyo na. Kinaya na mo adagaws. Di na pa'y tinawaran. Oh? Wine! Ay pangalam pa iti kastangay. Kaya ko naman ni Linda at presyo na lakanokit 20,000 da ito'y arilaw. Agad, sika ano ilakom? Ay wen, ilako man. Sino nga'y timanggatang? Ni Daniel, friend ko iti Facebook.
Sino a Daniel? Manamaw. Basta nag-friend request kanyak. Hindi kwan. In-accept kaun. Iso nga nakto man ila ako tirilaw. Ne, isumot din ti umawawag. Hello. Hello, tata! Si ka ni Rufo? Ay, when. Apay. Ay, chef ni Daniel na buyer mo itirilo. Ay, manak na naka-online ka. Ha? Si Kama gayam, sir. Awan anyaman na. Aywan, ila ko yung amin nga alahas yun, tabayadak iti 1 million amin. Ha? 1 million? Agpaiso ka ni, sir? Wan, sige, tali, dapat papalat. Ang kita tanto nitong bigat, iti yung bagak alugar, ken oras, ha? Bye! Bye, sir! Ay, suling. Gatangan na kano amin iti 1 million dagiti agpapares asing-sing, relo, ken kwintas ta. Nagnginan ngay. Di mo pa'y kayat. Dinto pa'y nagtawtawar. When angam nakalunay ta 1 million. Ang mga numang lukloko, mat. Iso tinang presyo. Laki din. Isagana tandag iti alahas. Ta milyonaryo tan no kaskasanaw. Gundaway tanay ito yan abumak nagsulang. Nice meeting nyo. Manang! Ay, kasta magking kasar. Iso ni Suling. Ti asawak. Napintas ti asawa, Manong, ah. Nagasot ka, takinayat na ka. Ayan tayo lakla ko yung ay. Ay, na ito'y manay. Talaga nagpipintas, dagito yung alahas, ah. Istit side na kita, sir. Wow! Mabalin ka din ngayon tayo pa ipakilates, no tunay mo't lang dagitoy. Ay, sos, tunay na kita, sir. Sana PK. Ang mala, tap na the peace of mind, mau. Ay, ipakilatis tayo pa nga umuna. Sa munto itagtibayad, mau. Napanagnakamon, sir. Sana PK na kita nga alahas. Nginginain na kita. Okay. Ato'y ti bayad ko. Imbag ko di tabakpak. Ato'y. Kas ngamin, sana cheke. Ay may metikas. Tapno saan men na mapanisok-sukat no chikay. Isumot nga rute ko nak. Ay, Suleng, bilangan mo na. Anya, nagadwa at tao. Pagbilangan na kiti kwarta. Sige, Manong. Agdardarasan kamin. Masapo lang makapanawakan. Timaray mo din. Bay-baya mo na. Total, andan ka na tati kwarta. Ay, ikitaan tamang kiniti kwarta. Ay na, excited na ka talaga na. Ay, wow! Ay, nagpuskul a kwarta. Wow na wow talaga. Ay, agore ka. Sagbabaintin samat ti kargana. Adda pa isang pipiso iti unag na Barya siguro ati kwarta na dya tao. Ay, agore ka. Anya ti bari ko kao. Ha? Papil mo dagito anda iti unag apaset ti bag. Anya! Ay, kudakon ka. Dagiti lakin rabaw ti puno a kwarta. Katsag babayin ti pa Ay, sos delikadaw. Kamatam dyan lalaki. Ay, hapay ngaya siyak ti baon na mamangkamat. Sika ata lalaki ka. Napanandan ngay. Diyak matamon ti tinurong na. Ay, nalilaw na taday dyan daw. Ay, hawanan na kita lahas na bagay. Nasikan tomat nga main. Di mo lino ka na dagos ti bag. Isag bayapin manaw. Basol mo Kamatan ta. Ay, sa pulan taday dyan lalaki. Darasam. Dahita ngamin kahit. Tila ipupus yung ngamin iti Facebook. Anya ngay. Awanan na. Intaraydan dagiti alasyo na nang tatang. Ay, wen nga road barok. Sayang dyan regalo ti kaanakak. Si kanto mga main rofo, basol mo. Basol tadwa Ay, Nagayatan tamot adwa na jay. Saan la siya tinagdesisyon? di ka kidag pampanunot, ha? Ala, husto daytan. Di kayon agrikyar, nanang, tatang. Tauray agapa kayo ita. Saan yun ang maisubli dagiti alasyo? Amu yun ton no maminsan. Saan nga amin aba nagkat i-post iti FB? Adda limitasyon na dayta. Naawatan niyo. Wan.
Anak Anak ko. ko. Talaga ka di adikan malapdan, danay. Mga sawa ka na talaga. Ubing kapay mo't ititawon mo at 30. Ngumapay ay ang aganat ka mga sawa, anak ko. Lumakaya ko ni tikas tatawan ko nanang. Kahit kumutin ti madan iti bukod ko a pamilya. Nay, di ka agsangit ananang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka, nanak ko. Apay adiyo kayat ang mga sawak nanang. Apay, diyo kayat ti madan ita pukaw. Kayat ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana, anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet, di agbalin ang manugang yo. Uho, nga ta. Ang mga noagin sisingput laang. Kan may sa istambay mag. Awan trabaho na. Jay ko mga minpadam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling, ti trabaho na nanang. Awan latamok dita. Kampay idilaang mata. Tapno mako na nga dapag sapulan na. Ngam kinapudno nagayam. Kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang, Ay, uray di ka kumamangas asawa, anak ko. Awan ka dwa kun ano mga asawa kan. di kay ka di madanagan. Ta saan da kayo apanawan dito'y balay? Promise, anak ko. Dito'y kayo nga agnaed, iti agbalin nga asawa. Uy, nana. Promise. No kasta, ijayan balay ti pagyananta, danay. Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang. Takasimot Emma. Nagpakpakaasing ngamin adita panawan. Iso nga ijay pa'y balay ti pagnaedan ta. Wen ano iso? Si kati matungpal ta si kamat ti lalaki. No siya kakepas pasurtak langgang ka. Agyamanak Emma. Saan ka narigat akasarsarita? Wen danay, talaga akas ta tagasawa. Masapol nga agkasundo ta. Tapno maiwasan ta tagapa. Uwan Emma. Kitagyamanak. Taman nakaawat ka nga asawa. Nay, agluluto kay magaya man nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbis nga ilutwam iti kanon na di anak ko. Saan mo? Ay, sorry nanang. Ngam, nasapa pa'y magkidi Anya anasapa. Lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dito. Tay dadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amaladaw ng trabaho. Ay, siya ko nanang. Ay saanin? Siya kong tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturong. Tay siya ti mga sikaso iti anak ko. Emma, Saan ako na makaturong nanang? Aglabak lang arudan, jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas mi nga gina. Agwalisak pa nga na nanang. Ay saanin? Siyakton ti agwalis no madamdama. Ingka ki di agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pem. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, Ha? Ay, ni? Saan mo to na nanang? Ato yan ti kape, manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanum. Wan? Ay na. Baybayaan nyo na ni Emma ti mga ramid kadagita nanang. Agina na kayo kitde. Baybay anak ka dila ang anak ko. Pagrebengag, kan pakaragsakak ti mang serbikan kang anak ko. Bayam ajay asawam ti aginan na. Tamadlaw mo't asaan ang nairuwam iti trabaho. Nairuwam ni Emma iti trabaho. Nagagut dayjay nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko. Wan? Pakaragsakak day tuwing aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa, man nagayay tawa nanang. Tanay nakataptapok mutan. Ay saan?
Di mo pa kibiyangan dagijay. Sakton timang punas ka dagijay. Anya langan nga teramidak dito balay nanang. Paritan dak mga gubra dito eh. Kasano nga matulungan kayaw. Ultima agwalis, di yung makaya nga agwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka ki di maturog. No di ka makaturog. Ingka agsik kawil nga agbuyay ti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko. Tanakairwamak ti kasta. Ay uwang nga ruda, makamu kayo nanang. Uray kasano tayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kayo mag. Ay talagang agungutak no agpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaom di dakkel apayabyab, taagpayabyab kang agtugaw. Ag senyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, apayasan mo akadwa di asawam. Anagawid dito'y balay ngay anak ko. Winata, adda trabaho na. Awang marami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang ijay. Makabanog mo tagsik kawil lukwa. Ang niya, apay, magsiksik kawin lang tararami na medyo balay na katungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Kat, saan mo ta kayat siya balayan yung agtrabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak. Kunana mga agsikawilak kanu lang iji salas nga agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya? Oh, imposible mo dahi na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro diya balayan nyo, ah. Iso di nakpagtrabahuan. Naimposwan mo lang at atikas tiyang aramidin na. Amangan mo no, tis-tistingan na ka lang. Ape kumatistingan na, pailang kasawa na kung diyan na. Amom lang nga. Ay naima. Uri kas dyan ti bagbagan ni abalayan kin ka. Agdisnudo ka latang agtrabaho. Tumulong ka ti trabaho ijay. Takababay, nagtugtugaw ka lang ijay. Di nangarap kaya nga agtrabaho, akmat. Iliblibas kundo, petagwalis no na duma. Kaya na ngamin diya balayan nyo, tatang. Man tikas diya katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamang magtagwalwalis dito'y parangan yawn. Kalkalpas mo sa naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, wun man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramid kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan am muna day di trabaho. Agbuya iti TV kan ag cellphone laang ti trabaho na ditoy. Na, apay ngay. Sadot ay di manugang mo kumaray. Ay, perme. Super sadot. Iso siguro ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, na yan. Kasi mga rod ni Dani nga anak mo no nakatumpong iti sadot nga asawa. Wan nga rod, mare. Iso asya kun ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin, mare. Agluto, aginaw, agdalos kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam aji manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Uray saan abagaan. Agdisnudo at tumulong. Ngam saan mat, boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, aday jay salas ngagboy-boy iti TV. Uray in kasiripon, mare. Nakasikawil ijay. Nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Ay, no syakta kin manugang kunkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan. Nasing petak ngamin akatugangan. Iso ajak apapaan di manugang ko. Nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan. Ayan ti masidalanang. Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nag-imasay. Kahit ayan ngay di manugang nyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Ket ado ti kinan na. Kastaya, ayun na.
Apay nga adiyo pagtrabahon ni Emma dito'y balay. Baybayan nyo nga agtrabaho. Tapno aw matulungan na kayo. Ay nadyak kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti Rignam. Ngam nadlaw ko ngamin, asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasinsinan amin at trabaho na. Iso asyaklatpan ti mga ramid kadagita. Kinadlaw ko, talaga nga dasad-sadot na anak ko. Ha? Mangan takit din. Mangan tulatan di asawam numabisin. Nagsweldo kan, Danay. Naibusan ti karga ti Rafe. Un bakit? Mabit lang. Mabit lang, Dani. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo day ta. Amo, Mema. Siyak ti mga aramid iti pagrubungam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dani. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mang lablaba. Iso asyak nga ro ti adaan karbungan amang igem. Wano pang tedan na iti sweldo na. Nanang, agudwa kayo lang kini Ima iti suldok. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom, Dani. No asino tagrigrigat ang mga asikasukan ka, iso ti pangtedam iti sweldom. Ha? Siyak ton tagpalingkay, taamok dagiti gatgata nga kanak ko. Tano ni Emma, ang mga nudi na maibudget ang naimbag ti kwarta. Madlaw ngamin agastadura. Ha? Kentap no ibagakan ka, anya, Emma. Idi baro pa ito'y anak ko. Talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwartakan ka. Ha? Apay nga yakas dyan mo tanti bagbagan ni Nanang, Danay. Ala, paspasensyam na tako man ni Nanang. Di mo ko matutupan. Tapnusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito iniinot mo ta na makitkitak. Wano mamamwak tagpay so nga ugali ni Nanang mo. Plastik magayam. Ingrata pay. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabahwak dito balay. Gaya man da sa balya plano na. Katsi kamay, apay nga ngayon mo amin nga swildom kang kuana. Ala. Sana bali. Ano sumarunong agsweldo akmanan. Bingayak to na sigod ti sweldo. Tapag bingayan nun to. Syakit di ko matinumero una pang tadamit iswildom tasyak ti asawam. Apay nga makising-singit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni Nanang Emma. Apay akasta ka itanda ni. Saan ka mo't asigod akasta Awan mo't apulos reklamom, no itad mo kanyak iditi sweldom. Nanang, Apay, sugsugsugan na ka di asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mo't tan. Nanang, sa bali idi baruak, sa bali itan. Adan asawak, isorumbang la ati asawak, ti mangigam, iti swildok. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto, aginaw, mangisagana iti kanam, pagdigos mo, pagsukatam, kanaminan. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tidam iti sweldo manak ko. Nanang, Papanawam lang ti asawam do kasta ti ugali na. Re-rebok lang day ta babae iti relasyon tangagi na. ibaga medya asawam, talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta, ada makibibang ka na kayong agasawa. Nagmadingar ti ugali tayo dyan nga balayan nyo. Iso magayam nga ipili na trabahuan dagiti trabaho kay Jay. Agpakitang gilas gayam ka nila kay ikaw. Tapno iso ti pang tadan ni Dani iti sweldo na. Aha, bolok nga style. Padasim lat nga isingasing kinidani timbagak. Masaya-saya at nulumasin kayo niti pagnadan. Tapno maramid yu ti kakayat yaw. Narigat no at nakabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapatpatag day tang asawam ngam siyak nga inam. Agasam day ta, panawan nakpay gayaman gapoy ti day ta babae. Nasaya-saya at nulumasin kami. Tapno ang mumi, ti addaken awan kada kami nanang. Kasano ang ngarudan no panawan dakon. Di kay madanagan, taikan kayo iti pangrugyan nyo. Ag-business kayo.
Makamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno at da pangalaan nyo iti pagbiagyo. Anya, Kundi kayo matanagan. Ta, kanayunag to timang sarong karkada kayo diti balay. sige nga rod Manuaya titid mo apagpuunak. Nayunam nga rod tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya. Kwa, uray sari-sari isturlatan Kan aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas kan ikan kas kada karne. Mayat dito'y sango ti balay, tadaalan dito'y. Kan ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatang. Sige, matungpal ti kayat yaw, nanang. Hay, nagpintas kan, Paula? Ha? Ay sus! Apay apawla kun ko ng matlatan kanyak si Kaprimo. Hoy, tanabayagan nga agayatakin ka, Paula. Ha? Agtal na ka man. Di nagpaglulukwan si Kaprimo. Saan man? Inlimod ko ti panagayat ko king ka, Paula. Agtal na ka man. Labas-labasan nakla idi. Di nagtupay pampansinan idi. Sa itataadan istor ko apagtagilak ko. Saka kundi aram kanyak. Daytoy samot istor ko ti almanang primo. Ay, saan mo ta? Nagalas mo ti pagkit-kita am kanya akong, Paula. Basta, agayatakin ka. Sapay ko nga, tadatipan na ka ikarik di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay, Di maipapan ka ni nanang kan ni Primo kalugaran niyaw. ha? Apay ni Primo, Emma? Agar-aram sa kano ka ni nanang. Katkasla ko na nga inaklon kano ni nanang kagab-kabalaydan. Anya? Kat isoda kano tagbambantay di istor ni nanang. Anya? Nene, kasano ko maanapasamak ti kasta? Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni Primo ni nanang. Ingkanto damagan ano agpaiso. Tapno mapanagnagam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat kong aramidan, Dani. Kasapulak ti kadkadwa, tapinanawan dak nga rudon. Iso nga inaklon ko ni Primo. Nanang, sigurado kayo nga ayatan na kayo ni Primo. Wan, inaram na nga rod no di nakayayatan. Mala, makamu kayo nga rod, nanang. Ngamsapay ko ma, tagnanayon ti kinaragsakyo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni Primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo, nanang. Dahito lang tikita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no adda maitid mo kanyak. Ha? Apay no, inka dumawat ijanak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. Sige nga rod. Mano ayati ka sa pulang, Primo. 5,000. Nga awan, uray 2,000 mo isaw. Kanayunin yun ti dumawat iti kwarta, nanang. At datintad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumot la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Ha? Imbes na makatulong ko man ni Primo kada kayo. Saan? Tana inayon mo't apakpakanan yun. Isun samot ten ti papapanan ti daw-dawatan nyo akwarta, nanang. Ay isaan mo't Lading itag, ngam awan maitid ko. Nagbalin ka nga minon nga imot. Manipod ng asawa ka. Imutak no imutak, ngam pasensya kayo. Noadda maitid ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo, nanang. Anya? No kasta? Saan ka nakadawat iti kwarta? Saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kuma, Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam kuma masakit ka. Saanan? Mabain akon nga agkarasubli ijay balay da Primo. No kastamot lang. Agsinatan? Ha? Awang magayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Anya pila aga pong agdinatangay. Ay, talaga arumwaran ti kinapod no Primo. Akwarta laang ti kinayat mo kanya. No may karim lakid di masuportara maamin ang kasapulak. Sige,
Saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, primo. Naumaak matenken ka. Tunggalag sao ka, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak, agubog iti kwarta. Eka, agsinat ang aruda na. Wan, sa anak amabutang. Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray takalugong mo, ibatim. Uray kukwamon tabrip mo. Ala, agawid kan. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen. Nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsa ka na para kadagiti kakaanak at kabagais. Nagsisingpad nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpet kabagis. Ha? Ay, sa bagay matkit di agpaiso takunam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis. Kumusta matin ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay, branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelaw. Ang mayat pa'y mait. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto ta dagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar kat. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga raw kabagais. Ipagdalen. Adanin natong anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-lutaw iti pangrabian may. Apay kaday. Mabalin ti sumre. Kada ko may bagak iti anak mo. Ay ala. Sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot, iti pangawawisan nyo kanyak. Abay. Di mo kaya di makasirbat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ano pa ti arak ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman Kyle. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa'y nakatimtim iti arak. Ewan na. Di mo mapadasan ti imnas ti panagbiag no kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Diyan nga ron umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladen dahil di tatang mo akapsat ka. Na-enjoy na ti biyag dahil jay. Tanapadas na kami nabisaw. Ang musika, grabe mo ti kinasingpad now. Amam ngamin itden na nasaya dagiti bisyo ang Kyle. Kasi to'y anak ang ipagdalain. Di naman nanam ti imnas ti biyag. Nasingpad lao na Awan na! Mabit ka, matay no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kano'y hospital. Apay kanungay. Naan anaw.
Ay na, nagmotoran na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kanujay mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Jakam mo Ngam atapon da 50-50 ti biyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan dayjay amaneng. Dilagnak nakam. Na disgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo't. Kumusta kan, bayaw? Kunak numatay akong ipag. Imbag ta nakalasa takpay. Apay nga na nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak, iti pa nagmotor ko. Talaga di disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mau. Taday tati numero 1 arasaon, no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor, dadadaal na. Nawanan iti prenaw, iso na doong parak. Ay, Idyam nga minan ti agbartek, bayaw maneng. Di mo ko masayangan ti biag mau gapula ang iti dayta. Agyaman ta concern ka kanyak ipag. Ang ulitag, awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay anak kaw. Apay asino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na. Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senior na lang idinapan abulan. Huwag nga rin, nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Kanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabolat ta. Ay talaga nasingpet day jay anak kaw. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong iti pada na tao. Ay, naadaan mo't piman iti sakit nga isumet ti impatay na. Ay, uray da nga ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalan. Ha? Ay, sos. Kaimimbag mo pala ang nabartek ka manan, maneng. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya. Barang makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga'y paret. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den taing ka maturog. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana ni pag. Naibusin. Isa mabalid manaw. Ay na, kabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo na kalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Jay nasingpot atano dito barangay tayo, ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numot. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan ati na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwa na Isu nga inak to bayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos. Mayat ka. Nang runa no mga baka ka anakan. Saan nang kay? Manjak. Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kayat mo ti matay adagaos. Ha? Paliiwam dagiti matmatay diti lugar tayo.
Puro na sisingpag dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay diti lugar tayaw. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kaawampay Mike. Kyle? Iso anarigrig at amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsingpag. Ta mabiit ka matay nukas ta. Insan, ada ni Auntie Dalen. At dami insan. Apay, anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamatay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga ada na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya saki mo insan? Ada kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayam kas ti sakit ti barukong ko. Awam matyam mo kamadingay naramid ko iti padak katao. Ngamno api na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan insan. Intaray da kanumanan di ospital di kasinsin mo anak kaw. Kimaro ka no tirikrik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasing putan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasing da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasing putan para kanya. Ay, nanang. Di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasising pagka isuda mo ti matay. Ha? Iso ahuston sa mo, di ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ran nala siguro mata. Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na nga ibaga kanyak. Kita nyo, ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugador, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni Uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbaga na. Patpatsam day jay nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbaga na day jay. Matay mo gaya maninsan mo a Georgia nataw. Ay, nga rodang kal. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi Mike, nagsingpo day nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na napamanagnag na itanataw. Nasingpet man ang ginatay. Iso ka, agpanunot ka, ta nasapa pa tiyamain. Agbalbaliw ka. Ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kal? Baliwang tao galaim. Di ka unay agbalin ang nasingpet. Agpakawala ka matay ka anakan. Kita anak. Namin adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam, si bibiyaga lata. Ha? Kita mo may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Idikwan, naggurigor. Pagamuam tanatayan. Nasingpit man ang dayjay. Iso amadit ag singsingpit na to. Agwul-wul kakiday. Ay, ano maminsan? Adamo agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit dagiti matay. Patsen na kunak to ka. Iso ano kayat mo nga umatidog ti biyag mo. Ay tuladen hap. Sumurot ka kanya. Tayin takidag hapi-hapay. Bayam nga ibagada barumbado ta. Tinapatag. Umatidog ti biyag ta kanakan. Papanam katrabeen anak kaw. Ay, ikwa, ingkam makisala nanang. Kadwa niyang kalmanahing. Anya?
Ay, nay kita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga ulitag mau. Ta isungsong na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak, takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakan ta. Ay na. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwartakaw. Adya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko aya, ta inta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat ngarudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa ikidiag siya. Pangalantang iti pagsyat ta. Adda sukik apagi inuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato! Agreeing ka, aldawan! Uy, Nato! Apay ayan nanang. Aldawan! Apay di ka mapanag trabaho itaya! Aglangan na, tanasakit ti ulaw. Kung makatulturo nga. Ay na! Kasano ayakit parbangon na nidisimbang pet ka? Napnapanan yu ka ni uncle mo aya! Kaya ko pa'y ti maturog na lang. Panawan da dito eh. Di kan simsimrek iti trabaho manak kaw. Kanayon kan amarabyan nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibiyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men, di ka na yun akadwam, iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni uncle. Apay kaya iyo ay amatay kadagaws. Saan Apay kumangay. Nakustang around. Bay andak iti kaya kong aramidan. Bayan nyo agbali na kabarumba daw. Tanong na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya kadagaws. Nato, agring ka. Nato! Bayan uncle. Pumbangon ka dita, tada papananta. Napartega. Jak makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Tada papananta. Sa dinaw. Sumurot ta kadag iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Ngalang. Sumaruno agtawang kal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kamatan. Kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Ken maysa, nabartag. Di nakabailan ti bagina. Nalabas nga min ti pampamayam dito anak mo dalin. Pagbali na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den. Di mo amo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak kaw. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, July. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nakusta. Ay. Naimbaglangan ta na parte ka. Idi kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan. Dakon makaruan dito pagbaludan. Kasanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw. Takas dati pinilim agasat mau. Bababawi ka simburot ka nagiti kakadwag. Narigrigan gayam ti mabalaw ngam ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw naging gatong palbiag kaw. Ay, jak kayat ditaw. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak kaw. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Agbalbaliw kan.
Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Wala nang. Nakaamiri sa kaon. Kahit suray no tinungpal ko nagitimbagbagan niyang kalmanay. Tanda niya ako na isagmak gapo kang kuha na. Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisin na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Wala nang. Isodyak kaya tintang bisyo. Agsubli manin iti trabaho. Agsingsing po itak manay.